Akaunti-inĩ ya Kitui ni kwa mungethaniro nasa kwa bete hema wa kana kumatha kura. Raila Odinga na Kalonzo Musyoka magicukira Jubilee itanya ria guthindikiriria kabuni ya Algurai gucabithia maratathi Makiria ma githurano kinene giukite. Kwamba kuna mpango wa Jubilee to print an extra papers 3.5 million. Walifanya hivyo in 2013. Hakuna mtu wa Kenya ajui. Miario yari muthenya uri igoti ria gucokia macira riko ria tenirĩtwo ria igoti inene kurugamia ucabithia wa maratathi ma gĩturwa kia upresident. Ngwataniro kiuga ndũgũtwara cira ucio igoti-inĩ itogeru. Raila ningĩ agĩakĩrĩria gucukira Minister Fred Matiang'i itanya ria guthoga maumĩrĩra ma gĩthurano kinene giukite. If Mr. Matiang'i want to consult IBC, he should go to the IBC's office, not to summon IBC to his office. Ujaribu kuiba, utakiona kilichomtoa kanga manyoya. Tumetoa leo habari huku Nairobi. Tumetoa listi ya maofisa ya polisi ambao tayari wameambiwa warudishe ile vitambulisho yao ya polisi. Atibaki kama raia. Atapewa kazi maalum ya kufanya. Na icera ria mungethaniro kaunti ino riukite thikũ-inĩ tu thutha wa Jubilee gũtuĩkania kaunti ino kumatha kura. Mungethaniro kĩagithia kiene miario ya Jubilee kaunti-inĩ ino kũria Kalonzo Musyoka kwĩherania na mungethaniro. Kalonzo tu awachana yule mtu jamaa wa vitendawili. Jamaa vitendawili. Sasa vitendawili wanashindana naye nini? Mimi sija kuchezea wewe kitendawili. Pilipili Swahila ya kuwashani. Mungethaniro ningĩ ũkĩagithia kiene arĩa merĩga kuma kĩama-inĩ kĩa Wiper kuma gĩcigo gĩkĩ na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Na kĩharo-inĩ gĩa Kitui ndugamano gatagati ka gavana Julius Malobe ũrĩa wĩna tikiti wa kĩama kĩa Wiper na Charity Ngiloni kwĩyumĩrĩria Kalonzo agĩthemana na kũhũrĩra ona ũmwe wao ndebe. Haya, tusikilize Charity. Mnasikiliza basi. Kaunti ino ya Kitui na ikia akura matanyihire 474 kuringana na register ya ica ikuhĩ. Na makiuma kaunti ino ya Kitui mwahomwe wana saurerekeria kambeini cia kaunti-inĩ ya Makueni wa gatano. Grifotera ino TV kuma kaunti ya Kitui retura kuna masharia wa Gashuru.